apa mul atu cuci ke tumba wampaten orang yang seluruhnya chairman pastor Abigastam orang yang seluruh santo untuk yang kita mahanku Reverend Dr. Tanaka Gitaran Inampaya di Jampaten orang yang semua Missy Baptist also there Vice President Dr. Jamal Tana newly elected Material Sahaj Bank atau Sahaj jika Bapaya Lekial na Padang Ngake Thanksgiving Service Present Eten Mata Bahaj Bapaya Lekial Padang Malakap Ngake ACM Atang Aj Jipa Ngake Sobame Bunribame Oke ECM हाथ कर बिना मैं कापा में ते हरिया मापा उनका मोदे बिजी बाबा ना सब मोदे मुर्गे क्रिश्चियन मोद सो साता दे एक सर्विस दिन पे हम डीजे के पर्सनल डीजे और तो इसमें ये बिजी बना मेरी इसमें और आप सब लोग जमान अकम तो लो बिलीवर्स ना रेंज पास्टर रेंज चेयरमैन और असा असा चर्च हो गए मुझे वो dulu sometimes giving some witness pertama itu dulu malah jangan payah itu pak. Oke kok, aku sangat jildo kunen, ngelu kamtes di dois mas, lu jangan masang camtes di rumah. Ayo kamu ayah kedosu itu majore algo ini pernah kamu, kamu suruh mutus nonton, oke no, Allah berdoa akan siang maha tolongan tinggalnya. Sukses lupa program itu sudah kami lakukan. Lainnya, aku istri kalau cakap ini, aku domabe, mau percaya ini, ni betul kurangnya melanggar cino, so posisi seorang mata mereka punya cuma. Kalau misal blessing of the so posisi semua, mana? Oh ayo ke ngabu, so so kemudian setelah aku sepakat, aku mulai hidup rumah. Dan ane kelas 8, 9 of sini aku, oh habit ne life mana cai punya, habit kampul dema, rumah anjing jadi di mana lagi, rumah di ini, oke boleh life kocak beliau, ajaran mau puri ni, oh puri life lo. Nanti kemarin degree yang mutum kemarin itu aja hari itu itu, tapi ini tergotu putro kemat kan. Hei mana nggak degree yang mutum itu kan? Oke nggak dia dan kamu yang mutum itu kan? Life school kalau orang tu itu boleh tasap isi dalam lo kami berai juga. Oke, kalau balik ke school kalau kacau nggak boleh diotang dikatakan. Aji aku tahu nama doktor karena mulai yang lain mana awam koi Arab koi alia mulai event ngambil buhi leje dokter bersama dalam orang ini presentasi dengan lagi mengisahkan kini lagi cari sebelumnya waktu penangannya telo oh mungkin kalau Paris sempat semua sih dia udah jatuh mau ini kan kurilan atau Hindi kalau kelas 3 kalau mengalami mereka kan tidak ini kan kurilan kahari hanya alu ini lagi hari mengusahakan ini itu wah ada exam di dekat kitri berbaik ini dan kantor dan lain ini kahari hanya kamu kemo bunga ini dihilai dan lain bunga ini di mo tapi kiri ngapain
every kuna mo mo binasa at tutori kun mo wala pass na ko la mo doktor ang lek na. Okay kuna okay wala na nga sige ko wala ane ko habas ko nyahan ko dori ko gusto ado na angin na ini bang terbang berkam angin berkam tu bang na angin kita manggap na okay setiap mulai like Kuelo kamali ko mo may kulit ang ibaw mo iyan na join kita. Every ko mo man like start mo ko man ay ko na orang mo sulit na. O doktor ka na ulit na mo doktor ang bilang ko no pa ko menyerap. Rito mo gusto ko ako ay mananyahan ko talaga rin ibang mo. Hangin mo ay sana. Ako lang ko darah ko menyerap sana ko. Sige okay, every kuna cari kuna nate. Kalau kita mau nyampe, ayo istri kita mau kam cari kuna. Car apa namanya? Jadi kan isor bulan malam mau ane kapal jadi nama mengajar mau uping lagi mau Yesus Kristus yang amankan yang sejauh ini sama. How Yesus Kristus yang kan sejauh ini sama sandal tu tangan berusaha untuk Yesus tanah Mogam Jisu, okay, mogam apa yang dapat mengenai? Every like Jisu, mogam langsung ng kurang ng nyahangon na lang ng nyahangon. Okay, like kung samundo na daw na siya yung nyahangon hepat yung harap daw ba to? Okay, okay, like kung nag-harap ading yung mga algo daw na may Every tulog ako okay lang algo sok ng tetuloy yung galing na ako mga race pastor cinta ya halai na dinam are rail chairman na rail chairman no am primo na me okay dilai continuous makung palu ko to ke every line na ngo full time worker ay well lang mo dinay help sul so okay nga isore man nga sa position sa this pag mo help ko mo ngage ang do mari mo help mo story di cha na ate ito ba ko na ate life o nije sedang apa o nyemengan apa ko gana nyemengan mo na pa na kami nije serba ko na me 2000 no ke so de 5 ko ke kuman ko nyemengan apa ko nyemengan pasal ko na pa o ke second cut na ho every life ko nye okay ano ke muni ke kune oke kuna me nyam ko an nyaga ko ani kuna me oga nyam ko nge ayo ke isore jitu mu plan nama nyam ko an nyaga turam pasal mapako pasal mapako aku ne pas muni me master man to mu muri haj ko me me oke tesis ki to ke Ujung papa haj mo melakukan bahwa tesis dan kita menghaj mo melakukan menghaj mo. Oke, sekian aku nggak si apa ampun me oke nama orang oke ayo didikan malai pun me oke si dia alo ke Nagaland mun distrik o Nagaland atau mun distrik ke border cae langgar ya dan masjid nokri di dan si Aspa okay, kul ko pas ako ngayon, okay kul natin, kamari school ke kul natin. Pas, jadi ano na sabang ni, ako na sumunod teacher ni Hajus. Okay, sekian ako ng BKB kul natin pada BKB okay, link lang. Okay, nyaga ako ngayon, alipa, nyaga ako ngayon, ako ngayon, okay, ako tani, simul kam orang dalam murim ako, murim betul. Tunggal bukan sejak ini saja aku ini foto. Oh, kami kamu lihat ada kali itu perada itu kan. Oke, nya kalau aku nih sejak oke puri foto. Ya hasilnya mama yang kamu ada. Aku soal tadi kamu oke, sekian dia tekan. Oke, lagi komando foto panjang ini melihat rumah. Oh, itu tuh heboh ke pangkok kapsi. Nah, oke nengko lagi kapsi. Itu history nga malang so sa kalain priya point sa
untuk sukses di tense Priya kasi kung ang ating mga yang di doktor logia kung doktoral di servisan di isang bayan so hello okay jadi dito okay pa service kapuya binuwa ako na marabili sa mga priraman ito ini sa mga harap rin ko to anya ako na ako ra ang beberapa ng may saber okay mo paya yung bisa ng patong sika ng text okay mo sina nimay ng isore paya yung 2 times project yang sa mo ipa si history ka achievement si isore ka blessing here o ang text ang hoko ito mo so prabna ka text clear ka total na hola ka mo so nisi public sponsor ng isore na kilo mo okay ka mula total रेल चेयरमैन सत्तर पीपल लोग हैं सब सेंटर का मुद्रा असेंबली को में और सब सेंटर समिति के रेल चेयरमैन हाकर पीपल लोग हैं वो मालूम को का पुना में है ना के सक्सेस हो रहे से हरा आलो ना आता आज पा si kama apa si hanya ni hara bangga ko में si पुना है ओके हेलो पा आज पा और si वो 9 years को ओके NBCC atau 2016 o kaya na 2025 kaya mo na o grade opinion o kaya 6 years mo pasok department of continuous mo sarang opinion na o kaya manaham isorang payan ito han pakus mo lang o so test mo sa mister okay so 3 years ko dito nisip ko pinko si religious pagwa si highest at tapos ko Nisip ko pintura o nisip ang teacher sa ng 3 years ko kuno ako doon tayo ng Japan o 3 years ang successful o completion rate hindi ko ba ba pangagaman ganda sa pangagaman yung mapun ko ako blessing of the successful tama mo complete pa o mababa ang asya hagay ni o kaya na person ng halay mo bukan finish itu isang blessing of the so 3 years ang successful completion of PAE. Maka paya yung pun mo agay sa pag-usap ko di pa mo kunang anyong kung mararin ko di pa. Si tamang successful mo pa na president na malay mo so test okay na PAE. Maka test ibig si points nila lamulay touchdown problem mo ko mo marriage na ipang successful to mo ispa mo yung mulai kilo 23 of hit mo jadi apa hit na successful di pa hela okay pulang pulang pala ng bidding mo papaya ng hali yung po ani ka na paya asa ka mo maging ka ng mother harap success to di pa okay o hamara paya ng kuno apa man itu tam project yang sama pa at that point okay 9 years kasi teachers mo sa sampung papaya itu ham sampung dan sila kita seperti pilihan oke akan tulungan pastor oke zaman supporting tulungan malang papaya itu partner nulis orang kapno sukses family kita tulungan nulis support itu kan oke ministry service menggunakan successful dan supporting itu papaya itu malang abang kurang anjuran oke yang akan tulungan nulis supporting itu kan oke dengan ministry asing di mana oke so HOD dulu lead by Reverend Dr. Tagang Dilo oke Nurtimbes Supi tadi oke Britalin oke banyak oke dalam SCT hanya pemenang yang kaya itu nulis support oke program sukses thank you so much kalau so
Betul lah. Jadi, thank you. Walang mana itu. Si yang mengenam ofis atau program kapal bina mengenam ini si presiden sama nama mau sama kamu support yang lain. Kalau nggak ada perubahan si jenderal kami kita berbeda dari itu. Abu Dhabi menjadi kooperatif chairman aku sangat bangga. Abu kan director sebuah perusahaan. Ayo program apa? Abu kan. Kalau si Malu Hatta, itu benar-benar Arai. Terus buat mana? Si boleh kelas bisa. Mungkin.
hogap satu sudah tamu cahaya. So namun apa hina? Isor yang sosial tu apa? So jadi malu kam sosial namun apa hina so kapan apa? So berjalan soalnya masa dia tak pakai jalan soalnya kapan apa? So isor yang anak pekoro so kosam murid so kosam ada istilah sama berlin naik. So berlin itu mah apa? Udah cuma NBCC में उन्होंने लिस्ट ऑफ कंपनी हाइस्ट ऑर्गेनाइजेशन NBCC उरा सोचने में एक तरह ये ना काम और ये ना ताकि और हर दिन का बड़ी ना और अब सोने आसे NBCC को लोगों ने काम ना करें NBCC में ये नहीं को दो ना काम उन्हें क्या वाला ये NBCC में बिना से है ये लिखना है ये किताब मॉडल है हम उन्हें कापाला कब जाकर उन्हें मिलो कब कापाला माँ को पेको हो गए सोची नागो माँ को हिना है ना उन्हें कैसे माना ये NBCC में लो अरे नहीं NBCC प्रेसिडेंट ने सक्सेसफुली से उनको है पासों में सॉफ्ट है थैंक्स यू Hogap successful pada budak kamu niat kau itu aturan dokter, itu cenglah kan dokter, itu knowledge dokter tidak akan dokter successful. কিন্তু success is depend on the goals. ईश्वर के लगता है कि ये नहीं है, कि rules नहीं, वो नहीं है आप success होगा। हम मुझे रसों नाम आपको हिना से उसाके, ईश्वर के दो प्रॉब्लम, ईश्वर का हुक्म में अपना नहीं करता, हम गए हम दो प्रॉब्लम, हो गए, बराबर Siunda anda Oke NBCC dua presiden ada Siunda anda oh ya itu kan soal mereka apa yang lain soal pengko sebelum pengko NBCC ini soal vice president apa soal ini kan kampanye NBCC aku dulu ini kan kama presiden cuma vice president kan it is our outlook. Karena rusak. Jadi isu yang kita akan melihat ini isu apa betul ini. So jemaat mana ini orang beratus nama. Oh ini presiden Seliman. Oh ini vice presiden Seliman. Ramai orang ini presiden mana. Isu ini yang lima enam ini merah. Kita mau kini nak apa sih? So presiden Seliman next adalah Arab Saudi. It's going to mulai isu mulai kalau kamu kamu so Prime Minister kamu sudah pakai, Chief Minister kamu sudah pakai, everything is really isu mulai. Oh kamu nasi isu Thanksgiving, si ekta NBCC ke 3 years ke sekarang berapa? 2022 ke 25 lah. So now apa hinasan Presiden berapa? Isu kulit terang. Oh, huli na pa ekonomi na successfully. Achieve kami ng dito lor bomba ba. Medyo mo yan may mga successfully so kami yung Japan. Kaya pala mo yung isang thanks you. Tama ka. So, ano ka ba? So, hindi sa kanya sa ka naman, kerja ka naman. We have come because of something. Mula halo ka milaya, ka pa mo milaya hanan to. Naman sa service ka naman. Huwag ka mula Jangan dulu, Islam menerima itu juga. Kau boleh alur di histoire itu sekolah mereka ada nervaja untuk kota ini dan mereka apa? So thanks you so much. Kalau kata dengan thanks you atau tua aku bayar thanks you atau kiwa kita program sukses juga thanks you atau kamu thanks you yang mana? Kau dia orang nak kaya macam Thanksgiving is an outward expression of inward joy and commitment. Contentment. How orang helper orang logo beli nama Thanksgiving. How help kita? Isra payah isra payah kita. So sebab apa ini? No, isra ke ada pun ni nama. No, isra ke ni nama. So sebab mulut kayu. Apa sahaja bela kamu betul lain.
Tapi kalau kamu ni adalah incomplete. Incomplete lain. Apa dan apa telah no legalkan, ye ingin saya legal so, alam Israel dengan Tuhan, it's always good to give thanks to God. Mula so Israel, sekarang mau kita kena thanks to Jemaat Tuhan, that is God. We have to give thanks to God. The word thanks is a sweet word. Alwa. General jenengan boleh lain. Kenapa? Mula yang manipat kerajaan, Bible semula kami mahukan. Bible mentions 73 times about Thanksgiving. Thanksgiving, give thanks sa Panginoon na isurang payari siya pati na naman 73 times yung gagawin. Okay, thanks and Thanksgiving, 100 verse of the Bible, verse 100 times payari siya pati. Okay, gratitude, there were 157 times. Tayo muna Bible sa kapanan. Isa na muna, no, ating ka. Emelio, kami isa ng bayan sa paano mo. Individual ng bayan sa paano mo. Mula kita magulog life, magulog society, magulog family, magulog community, wala sa ka, isa na tayo magulog sa akin. Kaya isa na ito, alam niya yan, social program niya yan. Mulog lang ang babayan mula isa ng bayan sa paano mo. So, there are 4 things, 4 reasons why we thank God today. So, number 1, God wants it. God wants our thanksgiving. God needs the thanksgiving from us. First Thessalonians chapter 5 verse 18 to 21, give thanks in all circumstances, for this is the God's will for you in Christ Jesus. Jesus Cristo, agaho, paano siya po at nakalagay namin, kaya isunod ka na amo na ka. In all circumstances, every situation, no alam doge, kurang doge, so kaya doon situ, o yung amay, also, kailangan ito, sumalot ng ikonin ng isa na payanin sa paatikan. Kaya na bayo na para. However, sorry things you will see. Mula isa na payanin sa no man, no ministry hall, no honor. Hindi ko yung payanin sa paano ko para. Kamu na siya ng nila. Number chapter 11, verse 1 to 3, by Campbell. God is angered by our grievances, complains the same way as is angered with the Israelites. Isura ba na, muna payanin siya pabayan ng Isura al-Al. For God knows everything what we are going to do. Isura hulog na kagulang nilay ng sento. Isura muna kitiyawan, hamdo. Apo ko tinarang alumni. After we cry, we become happy. Hey, Israel, thanks you. Everything God wants the praise. Israel, payanin sa Panginoon. Even mula ka. Namu kala masa kamar ko nila ang mo sa payanin sa alpan ng Panginoon mo kami hemta. Ni guys di kami hemta no kam dan how it will be God. Israel to hemta. However, sorry kasi. Nama ako hinamang successfully complete bank. Anyaya pa, may mga pagkula sa hama, may permito ka sa hama, may personal ko ka sa hama, nihin ko pagkula sa hama, nihin ko pagkula sa piktura ng hama, pamili naman niya sa bipa, may mga kanya sa ipa, thanks to the this is God's way. So, ang gagawin that God has blessed his family and keep thanks to